Start 10. krasačke trke upravo je pušten. Vozač Ivan Vukov sa grlom startni broj 3 Demi je poveo trku. Na drugoj poziciji Fransa Denoes, vozač Josip Kapris mlađi. Spojenim delom staze krenula je Fota Royal sa Antonom Horvatskim. Gabor Kišinaj je na 5. poziciji sa grlom Dalma Jet. Ovo će biti prvi prolazak učesnika ispred tribine za gledalce. I dalje u gostvu grlo startni broj 3 Demi. Međutim, Anton Horvatski ne misli tako i pojačava. Njemu uz bok krenulo i grlo startni broj 8 Dalma Jet sa Gaborom Kišom i ono je sada vodeće. Fota Royal na drugoj poziciji Demi. Pada na 4. Na 3. poziciji nalazi se grlo Francija Denoe, vozač Josip Kapris mlađi. Na 5. poziciji Arsen Lupin sa vozačem Jovanom Popinom, koji je sada ubrzao i zauzeo je 4. poziciju. Za njim je krenula i Estonija sa Petrom Knechtom. Nekih 550 metara do cilja, mnogo grla konkuriše za najviši plasman. Arsen Lupin i Jovan Popin su napravili proboj i sada njih pratimo kao vodeće. Iz drugog plana krenulo je grlo, ne mogu da utvrdim identitet s obzirom na senku, ulazak grla u završnicu. Da li je to Estonija i Petar Knecht? Arsen Lupin, Estonija, Fota Royal. Pratimo prolazak glavne linije cilja. Ko će biti uspešniji? Estonija ili Arsen Lupin? Potom Fota Royal, pa Norris.